zwi vhonala hu tshi nga ho takwa nndwa. Vha DA vha ri vha ḓo ya khothe u lwa nyengedzedzo dza mudagasi nga 18.65% dza tendelwa vha Eskom nga vha NERSA. Tsheo iyo ya vha NERSA yo akhamadza vhanzhi u mona na shango. Vhanzhi vha ri mabindu na miḓi ine yo vheaho fulufhelo ḽavho ḽoṱhe kha Eskom uri vhe yone vhaṋetshedzaho mudagasi vha ḓo tambula vhukuma. Murangaphanda wa DA Vho-John Steenhuisen vha ri tshifhinga tsha u ṅwala maṅwalo na u humbela muvhuso ri u ite mushumo wawo tsho fhela. The DA rejects this tariff increase by NERSA. We reject stage 6 load shedding, and we reject government's poor response, or rather their complete lack of response, to the biggest crisis our country has faced in the history of our democracy. We have therefore instructed our lawyers to apply to the High Court of South Africa for the interdict against the implementation of the increase, pending the following relief. Firstly, to have NERSA's decision of the 12th of January 2023 declared inconsistent with the Constitution of the Republic of South Africa, to have it declared invalid, and to have it set aside. Vho Steenhuisen vho ita na u itela khuwelelo maAfrika Tshipembe vhoṱhe uri vha imedzane na zwa u dzimuwa ha mudagasi nga u sielisana vha ḓe vha vhe tshipiḓa tsha mugwalabo wa vha DA une wa ḓo itwa u livhiswa fhaḽa ofisini khulwane dza lihoro ḽivhusi ḽa ANC House vhege i ḓaho.